Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны автомобильного транспорта, я искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником Днем автомобилиста. Ваш труд необходим людям и всегда будет востребован. Сегодня нет ни одной отрасли, в которой бы не работали автомобилисты. Наш колледж выпустил более 20 тысяч выпускников, которые занимают различные посты на предприятиях республики. В этот день хотелось бы поздравить вас с Днем автомобилиста, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ни гвоздя, ни жезла вам. С праздником, с Днем автомобилиста! Құрметті автокөлікшілер, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Бүгінде сіздердің өз жұмыстарыңызға адалдықтарыңыз бен кәсіби шеберліктеріңіздің нәтижесінде автокөлік саласы ырғақты да үздіксіз жұмыс істеуде. Жақын мереке қарсаңында сіздерге жұмыстарыңызға табыс және несібелі жетістіктер тілеймін.